Now let's have a little bit of fun now. I'll make one track out of two now, and it's a little bit funny when I'm wrong now, but everybody's talking about the breakdown. So I break these records into pieces and fix them together just how I need them. Played in the club at 12 o'clock, and what can I say? Party non-stop. Koliko se sjećate S0201 kada sam sa jednog od balkona izašao i rekao čuveno idemo bazen, tada u tom trenutku nisam očekivao da ću držati bar baš na tom istom bazenu, tako da danas je ovako slow dan, znači jako je sporo, pa sam odlučio da doprinesem vlogu malo i na ovaj način, čisto da pogledate šta imamo od pića. Imamo uvek omiljeni grek sam još nije apsolutno jako zanimljivi su New Orleans lokalni rumovi, spicy. Dosta se pije rumovi, dosta se pije džin, a imamo i za blendovanje, blender, i tu pravimo margarite i čokolade, jedino što sve ovako u premiksu, ali zvuk je fascinantan, slušajte. Baš će kiša, spor dan na bazenu, i sad bih želeo da iskoristim, pošto ovaj vlog je bio dosta ovako preteran i dosta bio akcije, dosta je bio brz, želeo bih da kažem par stvari ovako o sebi, pošto dosta ljudi ne zna. Inače Stefan Momčilović, 91. godište, rođen 27. septembra, opština Zvezdara, iz Kanđulerice sam, dakle Kaluđerice. Po zanimanju sam hotelski menadžer i agencijski menadžer, ali sam došao u Ameriku ovaj put da radim u baru. Tu se pravi lova, to svi znamo, tako da ću davati savete, pitajte u komentima šta vas sve zanima. Vjerovatno će se snimiti jedna epizoda kako doći ovde na najlakši način. Nešto što bi pomoglo ljudima zaista, jer znam da mnoge zanima kako da dođu ovde. Meni je ovo 3. put u Americi. Oni svi snimci za Bali, ja nisam išao poslom na Bali, išao sam nešto da gledam za posao, ali generalno sam Bali je bio isključivo zbog pokretanja vloga i kako bih naučio da surfujem, jer tu sam želju imao od uvek i konačno sam diplomirao. Inače diplomirao sam na Singidunumu, sam završio turizam i na osnovne studije, a također sam završio master tamo. I završio sam master ISIT, informacioni sistemi i tehnologije na FON-u, tako da kao možemo nazvati meni inženjerom, a sad ovde perem čaše, čisto da vam pokaže malo kako izgleda bar. To je to, znači do skoro nisam znao da setupujem bar, ali driver mi je pomogao, driver je brat. Pogledajte vreme, baš je kiša. I kiša je počela da uništava, tako da verovatno idem kući uskoro, ali nema veze šta se radi. Kao što vidite, sve je otišlo u majčinu. Ovo je pakao. Pogledajte, sve stolice su prevrtane. Strašno. Ja ne mogu da mrdnem ovdje, imam banku, imam pare, imam sve ovdje. Ne mogu da mrdnem nikako odavde, sad sam ostao ovdje zatočen. Ja sam ovdje zatočen, drugi deo! Ciao! Serbian. Oh, ciao, yes, it's Anita. Hej! Speaking Swedish. Kako si? Kako si? Kako si? Ti? Da, dobro je. Inte prata svenska. Samo pazi da ne prođeš ko Đenka kad je snimao film. Bože, koliko Azije, pa mi smo u raju. Hello!
Dakle, završio sam smenu, za malo me nije odneo uragan i sada idemo, firma nas vodi na neki team building, idemo da budemo ninja ratnici i... Željko, koji smo ninja ratnici? What's up, my friend? Ja sam došao ovdje kao belac, a sa Željkom radim kod crnac. Berači pamuka. Ne može se sa seljacima. Where's the beers? Right. The beer on the bottom. Niste mi što reći. Ang Panggalan Kuai Stefan Ako ay Labinga pa na taong gulang at Kumalik ako parang pang Hollywood na sine. Ili, čao, ja sam Stefan, imam 24 godine i znam da se ljubim. A? I will memorize it. What you? Ćao, ja sam Danica. Imam 3,90 godine. I I znam znam da da se ljubim. se ljubim. I znam da se ljubim. I znam da se ljubim. Bravo, Danica. Dakle, moramo da potpišemo potvrdu kojom se obavezujemo da ako se slomimo kao ona stvar, da ništa neće pokrivati ni oni ni Hayat, nego sami ćemo platiti doktora. A s obzirom sam već zubara platio $400 za jedan zub, ko zna koliko će biti ako se razlupamo. Ma sve pare s***ove.